علیکم دوستانی عزیز، روزی همه شما با خیر شدی باشد. دویمی ایده ساعت 8 بیگه و بعدی مهمان ها را گسیل کردن. کم ترمی گوشت و یک دو مایده چایده گرفتیم. قیسینگل من نماندن اومدنی، خزانشون اجازه ندادن، جای کارشون جواب ندادن که خونه ما اید بیاین. او قدوره نیست، همی 15 کیلومتر دوره. خبرگیریش رفتیم، بگشت سبو دیگه سیون کم نکردم تا رفتیم رسیدیم خشم تاریک شید. ای همی تریتوریای مویه، تریتوریای ما دا غیر گندم و جنگل دیگه هیچی نیسته. چه خلکی نوارده دیدین، هم خیلی همه گندم و زد شده اومده. مایده چایده او را برده دادیم. به نهایت طرف های او دا هم خیلی خاموشک بسیاره. خیلی ما درین خانه در آمدن میمونن و ما اکفای دروازه شون میتیم و می در جبوش سیمی ایده ما مهمونی رفتستیم. اید گردک راستی دیمی ایده که مهمان داشتم تا بگره نتونستیم رفته یکانجا. اید گردک سیمی ایده رفتستیم. نو یک شناسمان زنگ زد که خانه یک شناس شدم خیلی وی انداختن کشک، بسیاری کشک میگن، ما دالده میگیم، هم خیلی انداخته بودن. همی زنکو را دعوت کردن، ما هم رفتیم دوستانی عزیز. دو خانه اید گردک رفتیم. راستی می زنکو بهده نمیگن که کتی مردگی جانه را همی سراسیمه اومدن میگرن، نمیمونن که چخ کرده بشینی. خانه باید وی می آمدن، کنوشنی دختور می آمد. دختور می آید گفتن هم خیلی سراسیمه خسته آمدیم برای اسب دختور می آوردن. ما می ساعتای خدمت ساعتای 12 رسیدیم و ساعتای 2 بود 3 بود برامدیم. اید گردک رایان اومدیم یادم اومدیم رسیدیم دوستانی عزیز. اید گردک سر کردیم بگیم. همین که جای روم او اوقات میخرمد. راستی در میخیل او اوقاتشون با مزه در نظر من خود میکنم نمیتونم خورده. اوقات کردگی من راستی هم قربانی کردم نخوردم. اینجا خونه یک شناسی دیگه مونه. اوجا خستیم با اینجا اومدیم. اینجا حوزی دل داره انتظاریم کش کردگیم. همجا شتیموزی بسیاری وزی با نیمی زنک اومدگی نیستن. نمی خیلی کشک برداشته آوردن. یک طبق کلام بالا گذراندیم و یک تا مایده تر همی پایان. دوستانی عزیز ما ای مهمانی برامدیم طرف های رایانه که با یکان چه خرید میکنیم سوی خونه. از لذتی عمر به نصیب افتادی، از بحری خوشی زندگانی رفتی، بیمار شدی بشی طبیب افتادی. ای دادر جون آبی غریبی شورای بازای کی غمی، زنده جدایی زورای نبود بر نفا، ساز دلی ما به تو بازای کی دوتا رو تاری ما نجورای. آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای، دلکم رنجورای. آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای، دلکم رنجورای.
Бозор гаштему бо магазинот омадем. Мош гирифтем 1 кило 140 рубл буд. Нахутам 140 рубл. Баъд чой гирифтем, чой кабуд надоштем. Камтар олича 186 рубл. Баъд булка гирифтем. Хохраки гудак. Идаф аями шир гирифтем. Духтаро яким нан додум нафорича, дигим нутрилон гирифтем. Нутрилонам соз буду, бо сеюм гуфтам ай ширим ку гирифтем. Аними гудак ҷона гирифтеста. Дӯстони азиз, намедунум ина 3 моҳа шид. Ои 6 кило нашида вазми гудак 5 чанд кило. бисёриё гуфтанд ки хароб кардиша, ҳам шири хто наметен, ҳам шири бозорӣ барои ҳамин кӯдак дар намефура. ҳамуро ҳайрон шидем духтаро. саволам дар ҷавоб гардане ку бояд я шир бити, ё шири магазинӣ, ё шири худат амха бити. Намедонам, амхали гуфтам ай ҳама дар шири модар фоидаовараю. неки мара амхали гуфтам ё шири худам бити, ё ки харида. Аними сеюм бораш ба ҳами гирифтам. насиб ҳами форидакша ошам форида буду, просто бо аи гирифтам. насиб боша ҳами ширда местем, дига алиш намекунам. ай сабаби алиш карданам боша ки кӯдак ваз нагирифта, фарбенашда хароб шуда. баъд кас сангак гирифтем, қандак магазини тоҷико гирифтем, меёра нахуту мошу меёра. иш 50 граммаш 100 рубл. писта гирифтем, пистаи тоҷикистонда 100 граммаш 100 рубл. як пистои хушрӯ. дӯстони азиз, харид кардем. дӯстони азиз, рӯзи 1 ид буд. тоҷикистон занг зада натонистам. ами қафои кором падарма гем да идо табрик кардан натонистам. 2 ид буд. баъд занг задам, пурсидам, нағзсозӣ кардам. баъд ми ҳамсоямона пурсидам. амхай шинидим, ами бачаҳо гуфтанд ки амхали дар садама дучор шидаед. баъди намози ид мебуроянд, меган хай ягон ҷо меҳмонӣ мерем. катия мо ҳамсоямон бо мешинанд мошинишда 3 нафар будиянд. баъд вай дара аварин мезанад. аму шофёр ҳамсоямон ӯ чанд сари сол шуда ҳами зиндагиш да ҳами Россияяй. мақсад ҳами зану будакош да ҳами Россия аварид мезананд. дӯстони азиз, ҷо ба ҷо мебра ҳамсоямон. ӯ 2 нафар дигам ошам ҳамсоямон. ӯ ягон ҷошона мехоҳад мешикана, ягон ҷошон вай мешавад. боз соз мешавам. беҳад зиқ шидам дӯстони азиз. вақте дар ҳами ғарибӣ мешнавӣ ки як кас вафот карда, як наздиконат ё бемор, ё ягон хабари нохуш мешнавӣ, вақте тоҷикистон занг мезанӣ, беҳад ман зиқ мешавам. ҳамин ғарибӣ дӯстони азиз, ай ҳама чӣ ҷидо мекарда, ай ҳамин маргу мурда, ай ҳамин тӯи тамошои хештабор, ай бари падару модар, ай бари апаву хоҳаро, ҳама чӣ ҷидо мекарда. иса дӯстони азиз, ман беҳад зиқ мешавам вақте ки як каса меган мурда, ё як кас меган ки мисол дар тӯёшон хурсандӣ мекунад. вақте ай намоз биромадиян, ба роҳ биромадиян, гуфтиян хай равем ягон ҷо ид кунем. дара ҳамхе мешавам дӯстони азиз. шофёр ҷо ба ҷо хай ба ҳалокат мераса, хай ба пайвандонаш, ба аҳли оилааш, ба модараш сабри ҷамилро хоҳонем. намедонам ака дар ҳамин ҷо мемонда бошанд ё ки тоҷикистон мурдаша мебурда бошанд, ростӣ намедонам. хай занш русаю, фарзандошам ами калон калон шидагиян. намедонам дӯстони азиз, хабарам надорам. беҳад ман зиқ шидам ки дар рӯзи ид дар ҳамин рӯзи ид бо 2 ида як бачак 7 хонак оташ мошина меёра мемона, кӯдак мегира мебуря мошина. хай карда мегашта буромада мисол кӯча чихела ами кӯдак бо ҳамсоли худча бинад, чихеле ки меган ҳавои даҳа меша, чихел меша.
کودک وقتی کوچه میبروید میزنه در کجای میزنه کودک میخه میده بود میشده. هفتم خنک برای دوستان عزیز احتیاط کنین فرزندتون زیادشان نمونین که ماشین های کنن و خیلی میتونن لیکن نمونین. به هر حال احتیاط کردن خوبه. همون کودک های کرده میگشته ماشینی و کشنی که چخلی که میگن در نامد کار اتلا دندون میشکنه همون باره نمیخشیده کودکی سیفی هفتم خنک. اینم خیلی دوستان عزیز خودتون کجای باشین احتیاط کنین در پناه خدا باشین. خداوند نگهبانتون باشد. در حق گذشتگان دعا میکنیم که خداوند صاحب ایمان کنه شونه و جنت الفردوس نصیبشون بگردونه. تا ویدیو آینده خداوند نگهبانتون باشد.